India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda, and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. काँग्रेसाक वोट दिवप, टू वोट फॉर काँग्रेस इज टू वोट फॉर बीजेपी. आणि आज हे सारखे जाला आणि सत्य जाला. डेमोक्रेसी इज सॉट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय बीजेपी and Congress is hand in gloves with them. Has gone on record to say की मायकल लोबोच्या अगेन्स्ट क्रिमिनल केसीस आशिल्ल्या कारणान ताका भय घाल्ल्या कारणान आज तो पार्टी सोडून वता आणि पैशांचोय खेळ चल्ला. हे दोन्ही विषय आम्ही पयली पासून सांगताले की काँग्रेस हे करत आयिल्ले आसा. लोकांनी विचार करपाचो आसा. It's time the rest of the country also sees this, that हे चलत रावतले. Other states are going for elections. There are other elections coming. There are MP elections which are there. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींक एक गजाल सांगपाची आसता की काँग्रेस ज्या वाटेन चल्ल्या, काँग्रेसाक वोट करप म्हणजे बीजेपीक वोट करप हे आज आम्ही परत एकदा सांगपाक सोदता. नवी इलेक्शनां येवपाची आसा. लोकांनी विचार करपाचो आसा की हांकां फुडें परत निवडून हाडप काय ना. काँग्रेस एज अ लेजिस्लेटिव्ह पार्टी हॅज नो कंट्रोल ओवर इट्स MLAs. दे आर आउट फॉर सेल. दे आर आउट फॉर ब्लॅकमेल. कारण तांणी वेगवेगळ्या तरेन करप्शन केल्लें आसा. पयलीं तांणी वेगवेगळ्या तरेन क्रिमिनल एक्टिविटीज केल्ले आसा. त्यामुळे ते ब्लॅकमेल जाता.